Hadirin kata min so flag off ta kebentar kini ke bakat saw hadu kat prasnam kat saw hadu kat prasnam. Hadirin kata kini ke bakat saw syapua kin samare kat do. Kalinti ban mare kalong nang ni syarang mau narang mau ketulinti rang mau ketulat rang mau syakmat syapetol pom kalinti le cakram mo. Dapoi hati halat rang mau subha wajib bakalanti ya nek syapua syakmat. Hadu katu ke petrol pom ke Batamai. Nang tu kila dan ki ban up hang tu bat sawan khai biang kan kot handi hapua district court. Bila esku tu ya kelinti Ka Office Jongka District Legal Services Authority kaba hapo Jongka Meghalaya State Legal Services Authority Shillong rangkat ke jingit relang bat ka Office Jong District Medical and Health Officer bat kumjuru ka Office Jong District Sports Officer mentakas ngi kala penlong ya ka awareness program ka marathon World No Tobacco Day arjar arpusau halor kapang Protection Children from Tobacco Industry Interference. Hagni kasngi lawan bani simenta hadu sispa sanpau tam ai ki kana nong yamare ki bagantup ya ki ba khat saus nem hapo khat saus nem seneng hadu khat pras nem bat khat pras nem kantup ya ki senrang bat kantai. Hagaba ka jingmare kasdang na phalau jongka District and Sessions Judge Southwest Kasils District hadu jakrem bat penkut biang hapo ka District Sessions Judge. Ya kejing mare lakawe lama da ka kongsi khar District and Session Judge kam chairperson jongka DLSA Southwest Kasils District. Hadin bakut jo kejing mare lapun longru ya program balangkot hakaba kinongkren kilong Dr. F Langdo Medical and Health Officer jongka Ranikor CHC balakren halor kapang impact of tobacco consumption on health, preventive measures and treatment. Nangta kakong IA Langdo Mauplang uba A-Box Imli PTI District Sports Office Southwest Kasils District bat uba I Lauren Yang MCS BDO Maukeruan ulakren halor kapang Protection Children from Tobacco Industry Interference. Bám chúng ta là bắt đầu đi mà nó lạ sạch quan đi mà để có những câu em đi mà bắt cái way để cái đơn có là năng mà đi để lấy bằng persen bằng cái tay đi bằng số đi bằng đây bằng đi trong đây đi mà cũng chưa có gì mà xem cho mình là đơn cái bằng nên không phải thì bảo hết cái đơn đi mà cái ông này thì nãy là có kia đi mà jadi kita kita cuma lagi mau ni kita kadang kacing kuat ni nak ini ni baru persen baik baru di mengenal di kadang kacing kuat bagi persen jadi kalau kacing itu ya pak ini masih persen kan malah penuh teripat pak kita di cuma kalau yang cuma kalau ngok di nang kadang kuat persen itu di kacing mesti jadi dan kini di pak ini institution jadi ini di sekolah di Jambi ini cakap tak ini jadi itu balap kamera pan di mana bangun syak dan di mana cakap tak itu besar office di dalam office besar dan office lagi syak dan di mana baru dia sudah terbaik di mana injur nasi perkat mana di Indonesia di antara Islam mulai dari orang kepala dan terbaik Islam jadi terbaik Islam kemudian dia semua ini sendiri karena terbaik Islam dan tu berkuat dan lagi nanti kita mencuba persen terbalik ini kita kadang lepas ni bagi rumah kalau berbesar itu persen di berapa banyak kemudian bagi rumah syak di rumah persen pada survey kalau ini persen bagi dan ini pelaporan ini bagi activities jadi coba ini tak ada di rumah di sini juga kaya sebenarnya buat channel tracking kita teman-teman klik ini like ini jadi view lihat masuk sampai kalau bapak kita sih kita pun bahwa ini video kita tip di bagian social media pada jam kita kamera di social media kita pun mereka privacy kita nanti di tentang orang syak dan ada itu syak boleh itu kita share di bagian social media untuk betul kalau one to one kita semua untuk di bagian pemerintah kasih ini dia bersama bagaimana kita social media ini nah sampai yang kan yang tinggi di rumah dan kamu tahu yang ini
ini company advertisement ko pero PI undo kan setelah bila oh dia di cerat ngaruh apa ngaruh apa persen dan mau batin bila persen kemudian kalau kita lambat akan dia cindi cobi ini jumpa cobi atau jinjar lagi kalau show belum hanya jinjar kalau sudah ada experience tadi orang yang stres di rumah yang kalau mata mati rumah dia kalau ada experience lambat akan dia jadi rumah dia sesian pun katim akan dia kasih bagi jadi kan bala bagi minum air lah yang buat jauh di industri di company di besar di rumah menganggap ini yang kata rasong kata jeniskan dari bagi orang management badai benar dari cuma dia yang jadi kamar yang rumah nak orang cuma toy jadi orang kita bagi job badai kita bagi penyiap jadi kami di Indian relation te kabarun kau nyapan suku health is important for everyone. Dan nama kini kita juga nak berkontin dia, nama apa ini nak kita nak sampai tuh bila mare nak thay lawan nak sampai apa attention sampai dia, tuh kajikan juga kalau dan kami barang. De kumno pat ni apa suku kumno pat balilong ki bakoi ki bakia kata gue de bangilong ki bakoi ki bakia ngidon kam ke jinglin kayak jinglin tidak ajar yang keren akan arti ini jinglin mo dan jinglin ini jinglin kabasnya buat jinglin ke bawah bad habits and good habits mo Visum kan, jadi tak jilid, tetap mentang kan saya jilid pasir, jadi tak jilid pasir. Nama PE, jilid dibangi dan dek Islam tangre. Jadi tak jilid di pasir, jilid di pasir melakran dek tahunya. Kilau bang persen bang di kiwa P keempat cuma, let's say Monday, tahu si pop apa kata, nak kamu, ni nak kendai tahu, ni cuma try, dari raja, ini ada mah berkat kata, mah, dari kita ini kan mau, pihak bantek pergi jumlah pasir, dikata kawan pak jual ke habis kedai kapat habis semua. Dan mendapat good habits, kejenglian di bawah. Kejenglian di bawah, contoh example ini, kanai aslam dan red. Kini kanai mentala api, komentar semua. Kanai yabaro, ni ay opportunity untuk mentah kanai run, komentar mesti apa? Kanai run, kabab pilak dari sementara baru. Indra yang di school jompi idon empat kibar ki sports activities bagi organisasi ini ada athletics ne football ada kino ki activities mo na pada ki school ada school ada ki sports club kenjit ya kita ki bak na Indra kali ka yang ki galat pat kan sementara in general mo tikini pat kini ka jingin ke bawah Kenapa? Mau gini kejenglian di bawah. Sedang sim bentar gini ki activities lagi kini physical activities kita gini jenglian di bawah. Dan penjit ya kan ke bawah terus ni. Nama kejenglian di bawah ya alam lebih kejenglian. Bat pasnya ya alam lebih kejeng serta kejeng seliu ni namanya. Ter akan important na sedang ngakwa ban kentu yuki ya baro ban instan ban avoid ada ban kiat kita kecil melin persir nilai ban stam ban siu di kecil melin bawah tindakan ini yang penuntut baro ini ban am ya kecil melin persir
control ya kan ini ko pemerintah mengira ko no to bakken te tam na ni kirtin lihat bersama ka Supreme Court kawan ke jeng perkat hangin lihat ko to machu ai ke jeng rai ban ko ikikis ban so ke ni ki jeng ya shur ya ke ko ju ki briuna ke ka jeng le ya ki kam mong bi an ju ki briu ka bahabit bangin let no sunan chapir bangin let ban pen so thu no ya ki kanang ba ndon kam pan na ap pan na min ka kes pen pan kan stop no shwa ban no ka kes Tika haka jingi lam jong kata ka authority na dari ka nalsa, hapo state ni don ka malsa, hangnia district ni don ka dalasa, minta ngile yegini ki jat jing pen ai jing sung thu ka awareness bangiong man ka por ham man laki topics prepare man laki mat puson prepare kumju mata kasngi ringkat lang bat ka jingi tei lambat ka office jong ETM and HU but the district sports office ang nearby district ni belong ya kani ka awareness menta ka de halor kani kumno banyada ya ki kenna na ka jing tu jok ki karkhana shna ma ban yo ku ya ki jing so bang ki kenna bakin bang ban kirni ban bam secret mo ka World Health Organization Kalayu i yakani nado ladap kan kibana khaman nado kha khanda kalayu i yakani kajing ka plan business jonki karkhana bakin bemi yakini ki jingdi ban kirni ki priyo ban bang ki priyo te ka ay ka bakan long ka awareness man la usnem kadon la ka jong ka thim kadon la ka jong ka mat ka bangin chim nakabenta man haus nem aja kata kala don kani kathim hakaba ngilayu i ya kajing butu ki karkhana hakaba ki bu ki jing pang ki kre ram ki jing pang ha ki duma kana ki priu ki barayo pa kin kirni ki nacho bakin thi chi te sai shi sai pisana bla kamai e ka karkhana ti kadai be ya baro khot hi bangin a ka jing pun su thu ya ka jing tu jom ki karkhana shna duma benban menta usnem kawan hakwi isnem ka maka jong ka ting dei hakani ka jing tu hakani ka topik bo mat ben shai shek ban bai ka jing tu ki karkhana kadai hakasnem aja khata ki shim menta kawan dia tamba ka shwe per kindian menta ni target bangin ai ka jing pen su kham tam ya phi ki khenna nama menta ki karkhana ndai lang bagi target ke bahe tumban kira kamu pempengat ya pi ki berendro bapin ya kerni ya kini ki jingli te ki bon ki nongkran ki laya kran na shikmat de laya kran shikmat kumno ki jing smil ki wanra na kabi ni kuten ju ki tuma ki wanra ki jing pam pong ki jing pam sar ki jing pam lai ko ja la batai to mena te kumju balik keran hani kilai keran ki jing sniu ki jing ma ki ba ap ya nau ki duma ngan an put sem kha to la da ba phim phat yang lien ba nu kwa da thana kan thei ka pun sniu do be das pun min yamo kya tapi ko ban ha pri yes no itu bomle ku subhatian kin salam hi ka jing ba ki thana shi kan ru ka jing ka ne ka jing pa ka sa ka sa ba kham tam na ki bo chu ni ku tin Naki bojo mo ni kote, te kia kat malai kia rumah mereka beri. Pikwa balik kok cingin pikwa banyak century. Pikwa banyak hadu pada kawai ladam century. Cheese pas nem, ne pikwa tang nyomo sans nem. Pikwa tang diamond jubilee ne, golden jubilee ne. Kwa ne banyak century ne, kwa banyak cheese pas nem ne. Ki jingdi ngan ong ya piti kini dikenang ngan ada ya keren bersama experts ki ong kakati ya kejingem malah kasih kat fitang ba padang kati kata second kat hadap kut kisem kiya bo piba dak kuno la kati be alusan stem ladu century la banyo tam
Diamond Jubilee nanti hakani ko po manakani buat COVID laitinnya buat jimpang COVID hati ini dan ni kong hadin terlalu melat ke dan ni kong buat ke jimpang COVID hati ini ong kakam siap lu ti lada utu kana bomlin bali eki sports ban mare ban pekan ya ko bola jong utu ti tangla banyak kun tikena ya gitu virus hendai kita pala ya pam kerni ya kini ki jingdi puat basmi kini duma ki koni ki jingdi secret ke nganong ya pila telak lupa itu jumila telak lupa syutur jumila orsa lupa namun tumprola mong lupa tachua num jaya ta ndrai choy fi outro lupa import kada ada pikir ya gitu ko bojo pikan kan tungen kau bol kani ka jingdon ka pak ko Maria kan lan khusus bagi om kade kunju kamla are bantiu kamla kan extend kaba upri ka dami kisnem udang pun ndai tin na kata kadao kani ka Mariam jungi menta kalada shed kat baka jing shed kiwan ke jing pang bala hujan ladon hidu ko predict ngam tip ganjana kamut raban penting tambang nangit kada bukan saja yang lain nangit bukan saja nama ngari na geography department nanti ya ki climatic conditions kala change kani di jing shed kala dang jur hadu wa mana kan ya hati kila umno kapo sampu ai degree Kilian kita ko apa surok banten tanda ka jingsian jayu ko tanam surok pikwa ba ndara ban kata ko poi shani ru kata nila kiu ka jingsian nila kiu mencuak tok ngada ka pejabat mencuak mentah kelas dam kiu shani ru ti onda wa bon mar yang pelatre yani nana diru napo nila pentok lupa ka jimpang terus kuat deh. Tadi kan mio century, mio diamond jubilee, mio golden jubilee. Itu yang kendik bener, ni nyampe mana ni? Buat ni satu. Ka choice yang ni kamai ka an mau banken ka ke baba. Penban tu tip hai berfirman buat bam hai kata ka an. Ndi ngan om fi bahi ka pala nai ba biru nai di secret. Nai di iru. Namanya ni tu fi climatic conditions kala change, kamarian kala kalan. Dada kabuan marian tu kan ai borma hani kan trai naladir ngira terus lupa ngira yang plot. Dada ikaan kebete lakam kam syara yang fi bapin le kon marhapo kijaga pai pa. Lesno kadang ka jujur pinne yu I kiwe bukile rututit tolong ka jingsyai ka syarat kan tabai kiwe bakadon kaan kate lakam pin sesya pencitau na ide haka jaga pa haki kali haki jaga haki jinga lumlang haki uta mo if like ke jingshai to let ba shaki we bakite le kani kadon kaan mo nang ta shushu anu kerantan nakaliang ki expert ki kamtip ba ke jisniu nama ka science kamtip kala proof na proof tambangan na syukuran nakai kepangayu I hak sodong sebut cuma babun tapi ngan ong kam tami ki kina kenteng piakwa nang bang babriu piakwa minyong piakwa setelah dan minyong kwa ndai bang babriu toten ki babun te ngalayu I ki bam ruja uraja kaini mo kila minyong Barang kue ke face, tak ndak kila sengit manbang raja, uput supi itu nyomo. Mantip ke sains kalau proof tang bahasa ngan yen bet apa I, kabang ayu ina tadi. Bagi babun kibon raja kesengit kijak nyomo. Tofi bempat ya bang raja, kini kena barang lek makan empat ya bang. Tapi ya laku bakalah ada tes bagi bang balik kibe biswa tes. Tes show, upun minyong mo, sini tu, mo, tegi kena sekarang ru gitu pun hati apa, kepercayaan kalau kue ke India kawan ban kau mana dengan berkelai ke Jepang kansa,
Na India apa kami kalian? Nama balik hang ni di bang kuai, mendai nang tabar rumah, nang tabar ke jindi secret kuai. Tepun hati kibayo cancer pilih, lara pilih semua sini siapa. Kibalik ciki hospital jom ki Mumbai saya isi keleng pilam kasih ke don bed ngajuai don bed nak karukan setengah bertipan kamu boleh long ni kamu jangan nak kasih nak jadi tinggi sejuta kali jom ini lah pois don bed dalam hospital ki don bed nama balik hang ni idon itu custom hi jom ini jing million custom practice jom kabang yung ay burom why bau tempo ndai leso kana yeso kana bang spa wan kahim patro wadu reng patro wadu prim don kham ren eban ai burom yo spa nama ya popule kusi spa yo lun tim lem lu penyam lai da dina kada undang dai te kami ketu kana bo why kasyun rumah itu nungtu sakte udah kriak kan dong kini lasak kan dia kini kelaya sesak kan dong mau punya pelan lain tadi kamu punya makan dong ti rumah ni syong makan dong benar betul tu kan ada semua nak perasaan